za nginya we barari ni tumitoka ya tutu twitagwo tuminoga gari ku fareta aminoga yes ici iguru no na ngai ni lifespan but due to reasons either economic or whatever ni to stretchaga yes guku ni to we overstretch yes taro muri mirimo eno etaringi he miaka utagikara na ngari even the law first world yes he miaka ngari ya kinyari no mwake ehehenjwo he guku tungikinya hau no twambe turitwanire na thirikari ari guku ri oko watho ucio uyu gutiri igana ringi riba na sani ri uranjiraga muthenya uria ngia momondirwo tene chuma yacio riu kirathondeka nani stick magana mothe urauga mangiri mahehenje mothe ona B14 ingikujitwo ikaigana na cabaci chuma icio cingirugitwo igathondeka mathanwa nduraria wega so that is what happens. It is called it's a word. They recycle igathondeka mathanwa wow, ongei vizuri. No, it's true. You know, I have researched. Kwe gari huko shikire mikawa ta isiko. Tondu chuma icio cia hehenjo weka tu plastic ciothe chuma ici ngikahehenjo na kamacini kego kamondaga uria man Simon oi man itha buru ni uhoro ucio akahehenjo watuika ta cabaci chuma ici igathikaru igathondeka no chuma ya rugo ni meltaga igatuika liquid form ekombo kirira ekombo icembe riu ngari imwe riu ngari imwe no yumere kingiri na mabati mature mbaru tondu maita maingi cia recycle uguo kuria murimo ri iticokagio ngari-ini iria gutira indo ingi turanirwo kata unyoi uraithi tapu murimo mundu aria nayo kuwe hihi gwa kweno ni ngari yakwa ndiraria nayo kana igatura riri tunyungu tutu tuheanagwo hiki-ini from the highways to the fireplace. No, that is what happens. Kwendo mena ngari guku na indo icio cibatie gukwa cikinduki nyambibatie gukorwo ti wakari ingi ciume ngio nyambibatie gukorwo rutara rwa gucina nyama Tugai no dia na gathemba ri eke kire kamata ngari igathona wi barari ni umenyaga giwa ngari ukiambata kare mathika ndu gikamba ukamenya kau ni kau live mirimo yukiraga hindi ya mbura ngari tu ona mwene yani ara ofa kuhe lift to ni amenya AC ni ahurukire akuhe lift ri wathiaga ya kibiri ona akwa taikia guoko hau mtagatamba yake hau hure windscreen
Tonde toirie AC. Akimaisha ino iwero. Ye wotorigia. Mutikaikara mweno cio. Tondu mweno cio niguo ngeteri. Wera onoreria mai. Nikuo ni parian. Ava icio kiingira matatu. Ni ubati wambe observe body language ya aria wako. Ukiingira matatu wone. Ndege nä window seat na aisle seat. Yes. Aisle seat nä gä tä gä akä gä kä amå kä rä tinä kandå gä maua aiso aiso nä aisle gä kä gä amå kä rä tinä å ngä randå maikarä te amå kä rä tinä å no ti citä ici cia ndirica-inä citikarä irwo interrogate jiulize swali. Yes. Na tondå andå akana irå nao nä mendete kuona arä angä makä ona maå ndå woka akweheragĩria magũrũ we ũingĩre ndirica-inĩ ũkona mũndũ nĩ mwega yandeka nyingĩre ndirica-inĩ gĩcicio the place with a view wĩikaragĩra ũkaigua kaigua maĩ mau mambata nginya ciande okorwo ĩkĩrĩte nguo very bright. Yes. Ano ite icio ti atĩ nĩ ithere itiretha. Yes. Ũkĩra na nĩ ũrakaragĩra mũndũ ũcio mũriga-inĩ ũru mũno. Sasa mimi ningejuaje? Mimi nimekaa hapo ama ni wewe? Mimi ndiye makanga wa igari. Acha na wewe kulikula kishua. Ni ukae chini ulipe fare. Ama ununue gari yako. Hiyo ndiko ona kamba. Ya ununue gari yako. Hiyo ndiko ona kamba. Yes. Na kwa matatu rwo ingira nguru. Hando haigana ni ruwe sawa. Ile ambata. Ũkaigua maĩ ciande wikaro nĩ mũthiaga wega mwaina marĩa banga-inĩ mwĩtire mũthaiga-rĩ. Yes. Hau no ũnyitagĩra kariboti hau nĩo wamũkagĩra ndũmĩrĩri nguhĩ hau nĩo wambaga kũigua kiugo mohoro Ni ali na wata matatu cia ici rĩ yaragata rodi nacio mwahĩtũka kanivo rĩ. Yes. Mwetira rĩu haha ha jeci na kwa nyamũ rĩ. Na matatu icio nĩ cikoragwo cithondeketwo calculatively nĩ ũkorwo warĩha. Unatulipisha gari inanyesha. Pero oya sasa nini? Unataka tudu? Mimi sasa mokoro sijawahi kaa hapo, mimi nakuwa kwa mlango. Gari inanyesha kama ije. Sasa simugetuambia tukuje na miafuli. Munabeba kwa watu anje. Mtu atanyesewa paka logai. Wagi yako ndagita mũndũ akwĩra nĩ agũkũne namba ya mwene ũkinyie mateta mau. Sasa bazu hii ndaisi si ya mine na cheki. Ndakupigia nangos ubonge na mwenye nganya. Mimi ni job niko. Hata ukiambia Kadere sasa tusimamishe uingie mahali usinyechewe ama. Nimango yeye kana redo irugamio wewe. Na igio thio gakora nĩ ũkĩonire gĩtĩ kĩa ndirica-inĩ. Yes. Na mũgĩkũra stage gũtikuraga kwaura mwĩ barabara mũgĩthiĩ. Yes. Yaura wega ũkarealize ndirica ndĩrahingĩka wega. Yes. Ile hapa Lukas kakuwa wikagiria sprinkler. Nona kama wikagiria mahua maitonga mai.
You're about to have a long journey. Yes, especially kwa radhi Kamuru. Na mala. Kana Nazarethi. Si afadhali hata tukienda mguu tunyesewa tu vizuri. Ni gari ya mwangaliaji ama mpelekaji garasi. Makanika wanyu wajui hii gari inanyesa. Si mnunue bati. Kwani ni pesa ngapi? You know there is nothing as painful as complaining to people who are very indifferent. Hata uone ni kama kuna utu na kuambia. Hata mokoro, unataka tufanya nini buda? Sasa mimi niko hapa. Mimi nanyeshiwa kwa hii mlango daily. Nikishukisha wadhi. Sasa mimi nitadu. Ogiroria muno uhaneta wajoinwo ni ambiria iganona ri ikangana thia ha ndereba ria kuera gapiro kabla ufike akatakuwa kamevuta maji mokoro. Weka VIP starehe. Nimekuchukulia pilo ya Kadere. Waji seti na uwache maza cha kelele pia. Hizi vitu zinaletaga masukari. Ndorerio githiria. Ede mweja mwine nyayo. Agora gari icio either yoe karima maĩ moke kana ikuruke kana yoya kona ya mwena waku gata siga kurora ni urakaraga muno au kwa jero geragia ku complain aria muriganetie nao hawa watu wanakoseaga watu sana. Ona vile nimenyeseo sasa angalia vile nimenyeseo kilo pole ukaribu. He is not feeling your pain. Eda ikabira wena date.